Bile su 2 runde pregovora. Odgovorno tvrdim da će grad Čačak i ja kao gradonačelnik i svi naši koalicioni partneri koji su preuzeli pre godinu dana odgovornost za vršenje vlasti učiniti sve da se rad u lokalnom parlamentu vrati u normalne tokove i da svi oni koji žele da izraze svoje političke stave imaju naravno pravo na to, ali ne na ovakav način, divljački, siledžijski i ono što je najgore juče, čak i fizičkim napadom na predsednika Skupštine. Predsednik Skupštine je institucija grada Čačka, bez obzira personalno koje i u kom vremenskom periodu predstavlja. Mnogi su zaboravili da su 20 godina vršili vlast i da su oni bili u toj poziciji kada su takođe trpeli iste napade. Određena odbornička grupa, pre svega mislim na Dveri, želi da vandalskim činom fizičkog napada na predsednika Skupštine dovede sve nas Čačane u situaciju da budemo ono što nismo, da budemo ne demokrate, da budemo grad i ljudi koji se prepoznaju uglavnom po ovakvim scenama. Naravno da je to njihova politička borba, po meni i po svima nama iz koalicije oko Srpske napredne stranke, veoma ružna, loša i, još jednom ponavljam, siledžijska. Svedoci ste da smo u protekla 2 dana zasjedanja svi bili taoci blokade, skupštinske govornice, svi smo bili taoci politike koja smatra da fizičkim obračunima može postići svoj cilj. Odgovorno tvrdim da i ovi fizički napadi koji su usmjereni ka meni, ne kao meni, kao Igoru Trifunoviću, već kao instituciji predsjednika Skupštine, su napadi koji su upućeni svim našim građanima. Ja ovo posmatram kao napad na gradske institucije, kao događaj koji je bacio senku na grad Čačak, grad koji na čelu sa gradonačelnikom, koji je član predsjedništva Srpske napredne stranke, čini sve napore da od Čačka stvori bolje mesto za život. Ako se osvrnemo da su 2 tačke dnevnog reda koje nam slede, infrastrukturno opremanje industrijske zone, dovlačenje investicija u naš grad, ako to nije dovoljno da uvedemo skupštinsko zasjedanje u miran tok, ako je ovo način da se političko mišljenje sprovodi, smatram da su oni koji to čine totalno u krivu.